tagpang iti tangatan. Inapalabas, pabaan iti teleskopyo, nakita ni General Marasigan ti panagliblibas na Miguel Canaltea. Dagos ang nagtignay ti General kat sinurot na dagiti dua. Iti sa bali ang bangir, impakaamo ni Billy ken ni Don Braulio ti imbaga ti informante, iti agdama mapaspasamat iti kabakiran. Dagos ang nagtignay da Billy amangala wen numang salaknib ken ni Altea. Iti kabakiran, agkakapsutan ni Miguel, kaya't iti saan unay nga dayo, adda ng paltog ken kuana. Iti panaglibas namanen, naibusanan ti bala ti paltog ni Miguel. Inuray na ang makabatog ken kuana ni General, tapno agawin na ti paltog na. Ngam, saan ang nagbaligi ni Miguel, gapo, iti sakit amarikrik na na. Itagagayem, tanggan nyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tapang! Iti talatang! Tisugat ko. Agkapsot ako. Di mon gandatan pa iti lumaban, Miguel. Adun tinagsaya-sayagan ka adara. Parigaten kaitan. Di mo kabilan ni Miguel! Aglibas ka, Altea. Kasta. Agparintumang ka iti kapsot mo, Miguel. Urayam langan ti ipapatay mo. Ita, pidutek, tinarigrega paltog ko. Matay kaitan, Miguel. Kanibusan namon. Borobudur, kemegan nyo ni Altea. Diyos ko, kamkamatin dagdagiti lang laki. Sana rumbaga magdaga. Tumpalang tipilin kanyak ni Miguel. Tapos ka na makalibas agad. Partagak tagtaray. General, adya taramidan tayo di bangka ni Miguel. Ibelang nyo tibangkay na iti karayan. Awanen ti sir biday ta atao. Naggibusen ti biyag na. Awanen ti siit kadagiti ganwat ko. Pweh! Ha! Sakmet lagayam ti manggibus iti biyag. Dayta aman nakibiyang. Diyos ko, nalibasak na tandag iti mga kamkamat kanyang. Dapay lang diti kamakiran. Di Miguel, pinaltugan itay ni General Marasigan. Diyak maklan da ito yan. Diyak kaya't abaliksan tinapasamak kinkwana. Miguel. Ada nagkarasakas iti kasamakan. Matay ka, Altea! Kan, Altea! Billy! Ala, sumulot pa ka na. Libasan tayo dagiti soldado. Kan dagiti pasurot ni General Marasigan. Umaykan! Ay, nagadudag iti bodyguard ni Don Braulio itay dito'y mansyawn. Anya nga tati mapaspasama. Day, imasidag kadakwada ni Don Braulio. Kan, itay pa'y anakalukat tigay. Kasla adda urayin da. Ha? Sinabat da adagos ti simangpet ako tiyay. Ha? Ay, Diyos ko! Ni Ma'am Altea ti dimsaag! Ay, tinasayaat! Sabtak ni Ma'am Altea! Sir,
Manipod si mangput ni Ma'am Althea. Nakaululi mag. Pulos adi na sungbatan dagiti damdamag. Manlalabagbagan ha! Ay, Diyos ko! Man nakibiyang ka bagat. Amom lang arudan agasangsang putwag ni Althea, ingkagat kasangsaritan. Sir, Baybayan tayo pailang ni Althea. Kasapulan na tinan-anay ngay na na. Nawatam, Rosalia! uwan, sir, nawatak. Pili, anya tinapasamak itinalman. Aging galamin ita, saan pailang ang makasarita ni Althea? Boss, amok anapabot ngan itikas taonan ni Althea. Iso asa na makasarita. Ngayong baglakit din, tasibipiyag ana alayo ni Althea. Kad? Kumusta mat ni Miguel? Boss, panagkunakit na tayo ni Miguel. Pagkunam, Nakitak a pinaltugan ni General Marasigan. Gaputadak lang itisan unay nga dayo. rumbang lang ang mapasamakan ni Miguel tikas jay. Tano saan nagapukin kuan? Saan kumamat ana eram-raman ni Althea? Boss, Una ti informante anilang Miguel tikasapulan ni General Marasigan. boss, ti pagsidawak. Apay kastaon na ti pungtot ni General Marasigan kan ni Miguel. Awan ti mo kiti sa salud-sudam, Billy. Parikutan ni General Marasigan dayta. Sabagay, boss. Kasla, naibalas ko mo tinaramid day jam Miguel kadagiti kakadwak akinabil na. Hangam. Sayang. Sayang ti kinasiglat na. Tamay saitan na bangkay. Boss, Ala? Ang sumlingan ni Jay Ayan ti kakadwa, Billy. Kat balig, tinaramidyo apanangalat kan ni Althea. Uraya kung dito ni Nana Rosalia. Adda ka nun napatag na ibaga na kanyakan. Isumat gaya man ti sumangad. Uraya kung dito ay. Nukas na, addan ijay mansyon ni Ma'am Althea, Nana Rosalia. Wan turaw. Ngam agpupupuklatan iti silid na. Saan pa'y ama kasarita? Nasayangat nga rod ta nagsublin ni Ma'am Althea. Ngam ni Miguel, Nana. Aging gayta, saan pa'y anasarakan? Wan nga raw turaw. May sapay dayta pampanunuta. Amom kaday. Ama kumikum launay dagiti bodyguard ni Don Braulio iti kalabas. Nana, impagarup mikin ni Conrad. Ani Miguel ti sapsapulen dagiti soldado iti kabakiran ti San Felipe Sur. San kami matlang ang nagbayag iti dayja lugar. Tamangan numayraman kami ti Rinopak. Nalapit ani Miguel ti pampanunutan ni Ma'am Althea. Iswa nakaul-uli mag. Nalapit akasta, Nana. Nakakaasi tila nga ni Ma'am Althea idi kasangsangpet na. Agsangsangit latan. Hindon kuhan. Nagadayumanan ti nakaiturungan ti imatang na. Maasya naklaunay kan kuhan na turo. Ituludak ni Ma'am Althea iti kanan na iti silahit. Amo ka mabisinan na jay. Anda ako dito'y batok tiritaw na. Ma'am Althea, mabalinti sumrag. Tayag ko kan kato'y inlutok akanam. Lukatamlatan tiri daw, Nana Rosalia.
Nasaya at ta sinunggatan na kaun. Ilokat kong tiri daw. Eri ka mamatla ang tiri daw, nana. Wan, ma'am. Ma'am, antuhin ti kanam. Ay na, kasta unay ti dandanag ko. Tasaan ka pa, anang rabi eh. Amok, mabisbisin kan. Hindi sumlatan iti lamiseta, nana. Ha? Agsangit ka matan, ma'am. Nana Rosalia. Diyak malipatan tinapasama ka ni Miguel. Ha? Kaya't mo asawan, ma'am. Amom no sa dino ti ayan ni Miguel. Wala na. Ni Miguel ti kadwa ka naglibas. Kat iti kapakiran ti nagtarayan mi. Anya? Natano ka nasingpat ni Miguel. Inaramid na ti amin. Tapno mailibas na lang iti ikot ni General Marasigan. Ay, Diyos ko. Ni General Marasigan, tinangdukot kan ka. Ayop day ay General. Ayop! Mabalaya, akalma ka laang. Akalma ka. Adipan ni Satanas day ang kriminal. Adipan ni Satanas! Ma'am, gusto na. Damag ko ani Don Braulio, tinangdukot ka nang ilamangkin ni Miguel. Kasanoan na pasama ka nagkadwa kayaw. Kasanaw, ma'am. Oh, nakita mo, anti, kinasiglat ko, Billy. Kita man, pulos, gawan ti sugat ko. Iti napasama ka rin, Diyan pala ang tinaramid mo. Yan may isa. Kanayon kamat ngaglamang. Awan mo ti mapalpaltugam. Kanya, kapay, di mo nakita, dagiti napatay ko. Buyot ti general. Dagiti lang kapoy abuyot ti general. Tinapatay mo. Kanya ti kayat mo sawan. Nakapuyak bait. Tadagiti kapoy, pasurot ni General Marasigan ti napatay ko. Sikatin ang ibagay ti dayta Jaime. Sana siya. Kayat mo ka de. Tayo pakita kita ti kinasiglat ko kan kabil eh. Anya? Kumarit ka na, Jaime? Uy! No kayat mo. Agdilo ta. Anya? Agduelo ta ko na. Saan ka siguro atulan, Bile? Pitag man. No, sino ka data tinaparpartak ti ima na. Ngagkalbit iti gatilyo ti paltog. Panawan ka man langan. Ada pa napatag nga ramidak. Ay, Bile! Tinagpanawan! Mabutan ka ba't lagayam? Awan oras ko makisarita kan Jaime. Tiyawanan bain. Pinanawan naklatan. Takrut mat kayam. Mabutang iti dulo. Amo na nga minti ka balakay. Kas laki ba ti kinapartak kong agkalbit iti gatilyo ti paltong. Kinat ko naman. Althea? Kumusta ang tirignam? Nasaya at matninong. Nasaya at matan kunam. Yung apaya kaslada kaguram. Sa anak ang makagura, Ninong. Iya. Mawatak tirignam. Sige. Saan ka pa'y lang at disturbuhan? Panawan ka pa'y. Mabiit lang, Ninong. Ada ka di ibagam kanya. Iya. Anya ti pakainaigam ka ni General Marasigan.
Anya ti pakainaigam kan kuana. Iya, anya ka dia klasya sa lutsod na ita. Anya ko mga iti pakainaigak ni General Marasigan. Amo Marta, sigo na gayam ko na iti at tao. Sigud agayem mo. Kat kabusor mo itan. Gapo iti illegal nga aramid yo. Anya? Adu dagiti naamuak ka ni General Marasigan. Kabayatan ti panang tukot na kanya. Iha, awan ti illegal nga aramid ko. Amom dayta. Panagdadala ang kanyag ni General Marasigan no anyaman dagiti imbagbaganakan ka. Nganta, Ninong? Uwan na iya. Pamadakas na lang kanyak dagiti imbagbagana. Ngamin, at darim swa susik mi iti kalabas. So, kasday tinaramid na kan ka. Sige. Sapay lakuma. Tasaan ka nga agul-ulbot. Ninong. Onyeta na ijay, General. Apay, boss. Nagano timbagbagana kinalteya maipanggap kanyak. Anya? Agasam, ta pinadakas na iti husto kinalteya. Isungadan pa nagduadwa kanyak ni Alteya. Boss. Naibaglakit din na nailigaw ko ti saritani. Sana ka nagpadlaw nga da iligal nga aramid ko. Ipakita kalat ta kinalteya ti kinaimbag ko kankuan. Boss. Talaga apagpungpungtutan na dayjay a general. Nagpupok manan ni Ma'am Altea iti silid na. Kanayon latan akas tater aramiden na. Maasya naklaunay kankwana. Ay, inak man kit di kasarsarita. Tabarang maliwliwa. Asideg akon iti batog tiritaw na. Ma'am Altea! Ma'am! Mabaleng ti makisarsarita kan ka. Nah, awan mo't ti sumungbat. Kat nakitak mo't itay asimrek iti silid na. Ay, padasek man apusipusen ti siradura ti ritaw. Ang mga nudinak lakayat asungbatan. Nay, saan mo't anakalak tiri daw ay lukataklatan. Ha! Ay Diyos ko! Ni Ma'am Altea! Nakaida iti sulaw! Anya tinapasamag kan Altea. Gagayem. Di uliwain na dinggan, di tuloy, di nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Tinapalabas, nagbaligi ni General Marasigan anang paltog ka ni Miguel. Kastaunay tiryaw ni Altea iti dayta gundaway. Imbilin ti General, nga ibalanglangan dagiti buyot na ti bangkay ni Miguel iti karayan. Iti panaglibas ni Altea. Adda ko mamang paltog kan kuana. Ngam kelat adimteng ni Billy kat pinaltugan na ti lalaki amang patay kumakan ni Altea. Iti dayta gundaway. Nakaawid ni Altea iti mansyon. Akadwa na dagiti buyot ni Don Braulio. Kaya't kumakasaritan ni Rosalia ti Balasang nuan niya tinapasamak ken kuana. Ngam nakaulimak ni Altea. Iti sa bali a bangir, impakaamon ni Rosalia ken ni Toro, ang nakaawid ni Altea iti mansyon. Iti day tamat lang akan nito.
Itinamag ni Altea nuan niya ti pakainaigan ni Don Braulio ken ni General Marasigan. Saan ngayon kaskaso ti Don dagiti saludsod ni Altea? Iti panagna ni Rosalia ngagturong iti silid ni Altea. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepar! Iti tangatang! Ay, nagpupukman ni Ma'am Altea iti silid na. Kanayon latta na kasta aramiden na. Maasya nakunay kenkwana. Ay, mapanak man kit di iti ayan na takasarsaritak man. Asidaga kaun iti batok tiri daw na. Ma'am Altea! Ma'am, mabalain ti makisarsaritaken ka? Na, awan mo't ti sumungbat. Kat nakitak mo't itay asimrak iti silid na. Ay, padasak man kit di apusipusen ti siradura ti ridaw. Ang mga nudi naklakayat asungbatan. Saan mo't gayam anakalak ti ridaw? Ay, lokataklatan. Ha! Ay, Diyos kaw! Nakaiday ti suelo ni Ma'am Altea! Ay, Ma'am Altea! Ma'am! Ay, mama niya tinapasamakan ka! Na, Rosalia. Ay, umay ka, ma'am. Kumput ka kanyak. Tulungan ka, bumangon. Ala, kumput ka! Ma'am, Antoy, uminom kay titanom. Agya, anak, Nana Rosalia. Anya ka di tinapasamakan ka, ma'am. Nakaida ka mo dun iti swelo itay. Kalaat ana ulawak, Nana. Diyak mo din na kontrol ti bakik. Kat natumba aklatan. Ay, Diyos ko. Tinasayaat. Mangan ka iti ato, tapno agsublay ti sigod apigsam. Ay na, kasano asaan ka maulaw. Kat nagbasit mo ti papaunag mo at araon. Nana. Nay, agsangit ka mo dun, ma'am. Oray anya ti aramidag. Diyak matlang matilmon ana imbag ti taraon. Kayat ko matan ti matay. Anya, Kayat ko ti matay, Nana Rosalia. Awanan ti serbi, ti biyak ko. di kagsaw iti kasta, ma'am. Pagkalmaom ti regnam. Saan kumaaday ta ti panunutam? Kayat ko asaktan ti bakik. Gapoy di napasamak kan ni Miguel. Pulos nga awan na aramita. Diyak natulungan ni Miguel. Apay, ma'am. Anya tinapasamak kin ni Miguel. Diyos ko, kalaat ang nagulibag ni Ma'am Altea. Maburbur siya, anak. Kanayon nga'y balikas na tinapasamak kin ni Miguel. Ay, Ma'am Altea, kayat ko amaamuan no anya at alaga tinapasamak kin ni Miguel. Nana. Natayan ni Miguel. Diyos ko! Son! Son! Apod mo day tala na Rosalia! Son! Ito raw. Son ang mabalin ang matay tigayom ko.
Inlawlawag kanyak ni Mamalte at amin, Turaw. Nakita na ti panang paltog ni General Marasigan kin ni Miguel. Ayot dayjay a General Marasigan. Bayadan na itinangina daytoy ngay naramid no. Patayak mat dayjay a General. Diyak mapakawan dayjay a demonyo. Iti daytoy ngay naramid no. Ipakitak ti kinarungsot ko. Uray pa'y na nga to. Kan mabigbigbig iti kagimungan dayjay a General. Diyak kabutang! Patayak matyawanan bain! Kayat ko akadwaan na, Tora. Sa dino, ma'am. Idilokan. Ang nakapaltugan ni Miguel. Anya, Tora. Diyak makaid na. Aging ka diyak makita ti lugar anang panawak idi kan ni Miguel. Ma'am Althea. Makon konsensya iti naramit ko. Apa nang pahanawlatan kan ko na. Ma'am Althea, di ka kumauna yung panunot. Ang mga numakaala kay ti sakit mo. Gapo iti nalabas apa ng pampanunot mo iti napasamak. Natayak mat ko man. Akadwa ni Miguel. Saan arumbang nga pinanawag latan? Oray no awanak iti daydi agundaway, ma'am. Amuklatan ti kayat na mapasamak ni Miguel. Toro. Ti siguridad mo ti pampanunutan na. Nakasagana iti anyaman ang mapasamak. Mailiklik na ka lang iti paggad. Nasakit mat kanyak tinapasamak kan ko na. Pulos adyak natulungan iti daydi akan ito. Nasakit tinakam ko, ma'am. Kaya't ko abalsan tinang patay kan ko na. Balsak dayjay a General. Daytoy nga igam ti aramatak. Maaramat ko itan dagiti insursuro iti kanyak ni Miguel at taktika iti panakirangat. Rumuarak kat paniiwak dayjay a General. Numakaalaak iti tiyempo. Paltugak adagos dayjay nga wanan bain. Turo. Apay day tapaltog ngay igamam. Ha? Ay, ko. Awan day tinana. Anya nga awan. Insukibot mo man adagos iti sikat mo ti paltog. Nana, Turo. Anya ti kayat asawan da itoy. Apay nga agim imot kamatan iti paltog. Nana Amalia. Adda patayak at tao. Anya. Pumatayak iti tao, Nana Amalia. Aguray ka man. Asino ti patayam? Ni General Marasigan. Anya. Patayak dayjay. Nga uray pa'y maisagmak tibyak ko. Patayak! Kadwanak iti panggap mo nga ramiden, Toro. Saan kang agmay-may sa? Agyamanak iti daytang imbagam, Conrad. Sa pulak ni General Marasigan, itamot lang. Toro, anya nga tanong mo panta iti kabakiran ang nakapasamakan tirangat iti kalabas. Sa pulin ti bangkay ni Sir Miguel, nupudnuman anatayan. Wan, daytamot tinapanunat ko. Aging gadyak makita ti bangkay ni Miguel. Sa anak amakaid na. Toro, pagkalmaan ko mati panunot mo. Saan arumbang a panunutom anatayan ni Sir Miguel? Conrad, mababalaw na ka di, no apay akastoy itatiriknak. Awanan, kanya kon makita tigayam ko.
Toro, Nagdagsan tiriknak, Conrad. Gumay gayab-gab tiriknak nga gibalas. Kurang pa'y tibala ti paltog. Amang gibos iti biyag dayjay general. Tirumbang kan kuana. Kat nakaamamas apan nakatay. Toro, santang agsarday amang sapul iti bangkay ni Sir Miguel. Pangwaasin, Conrad. Di mo baliksan anatayan ni Miguel. Si bibiyag pa'y tigayam ko. Toro, Iti daytoy ang marikrik na ito. Agduduma ti mapampanunot ko ng aramidan. Diyak mo, noanya ti umunawon rumbang aramidan. kaya't ko lang nga ipalagipkan ka, Toro. Anya dayto. Kung naidikanyat ni Sir Miguel, naskan tinatanang, wano pa nagkalma, tapno makapanunod ka na iba. Mabait na ang Conrad. Apay, Toro. Daranudor ti karayan ti mga ko. Kaya't asawan dito. Asidagtay ti karayan. Ala, ituloy ta nga rin timag na, Toro. Nurnuran ta ti karayan. Oh my God! Naglawa. Kan napaggas ti danong ngagpapapa. San ang mabalin abal na siwan. Isong agpatinggata laangan dito igit ti karayan, Conrad. Toro, kumita ka iti saan unay nga dayo. Iti balasyo ti karayan. Apay, Adala kay anak kaasiw iti timba. Kat agturungan iti surong ti karayan. ngagpaiso. Kaya't asawan dito. Adda kalaong wano basit apurok iti daytoy alugar. Toro, amangan na masipnatan ta dito'y kabakiran. Agsublitan iti lugar tayo. Umaykan, Toro. Toro, maawatak ti kayat mo ang mapasamag. Iso adi ka madanagan. Addaak lang iti sibay mo. Agyaman na, Conrad. Uray anya pa iti mapasamak kanyak. Tinapatag, maibalas ko tinaramid na iti gayam ko. Manipod si Mang Petanag ka po iti kabakiran a posible anang patayan da ka ni Sir Miguel. Nakaululimag ka. Ulos adi ka makaisang. Awan ti sabali apang panunutak ita. No di ti panagibalas. Insuro nak idi ni Miguel. No kasano ti agaramat iti paltog. Toro, Maaramat ko dagiti insursuro na kanyak. Ipakitak ti pudpudno a kabaulak. No kabaulan dak ti pumatay. Kabaulak mat. Toro. Agsagana ka, Conrad. Inton bigat matlang. Rugyakon ti agibalas. Nana Rosalia, kumusta ni Ma'am Altea? Ay naturaw. Kanayon lata ngagpampanunot. Nagbasiti papaunang naamakan. Sana bali, Nana. Ibalas ko inaramid ay tigayam ko. Diyak mapakawan tinang pataykan ko na. Turaw. Adda pa nagamak ko iti kayat mong aramidan. Amangan no maisag makalaang. General ti makalaban mo. Kun adaw dagiti soldado na. Makaamuditan, Nana. Noon niya ti mapasamak kanyak. Basta nakaikudang akon. Turaw. Saan pa'y nga amunin Nana Amalia ti napasamak kini Miguel? Tilang amuna. Kat adda iti ikot ni Don Braulio. Anya. Imbaga kini Nana Amalia. Ti panang kamag dagiti buyot ni Don Braulio kini Miguel.
Kat iti day di apa nang ibagakan ko na. Sa balin tinadlaw ko at tigtignay na. Ay, Diyos ka. Anya tinadlaw mo, kindi Amalia, Turaw. Nakululimak. Kan agkarkararag na. Kanayon pa'y amakitak ngaglulunga. Naimot nga minan, ti kastoy amapaspas sa hamak, Turo. Talagaan nariribo ka tilubaong. Ma'am Althea, kumusta kan? Aging gasan pa'y ang makita ti bangkay ni Miguel. Sa anak ang makain na. Ma'am, Ada binayadak at tao amang kita iti bangkay ni Miguel. Kat ti asino man ang makakita iti bangkay. Dakkel agong ko na ti ited ko. kinapudno na, ma'am. Naggapo kami kini Conrad iti lugar. Nagmalmalum kami anagnag na. Ngampulos nga awan tinakita mi abangkay. Diyos ko. Ma'am, adda ko madamagagkan ka. Anya da ita, Toro. Nakitam ka di mismo. Ti panang pataykan kuana ni General Marasigan. Idi pinaltugan ni General Marasigan ni Miguel. Pinakamatnak ni General Marasigan kadagiti taon. Anya, Nagtarayak. Kadyak amunoan yan tinapasamak ka ni Miguel. Ma'am Althea, iti dayta nga imbagam. Nabiyag tinamnamak asibibiyag pay ni Miguel. Anya. Kinulam at maray ka adagos, kalpasan a pinaltugan ni General Marasigan ni Miguel. Kaya't asawan dayta. Saan ang masigurado no natayan tigayom ko, ma'am? Apay atyak na panunod dayta. Diyak nakita ni Miguel no natay ngagpaiso. Isuad ditay mapukawan itinamnama, Ma'am Althea. Kan ditay kumapanunutan anatayan ni Miguel. Saan kuma? Amalia, manipod simbang pat ka dito'y balay. Di ka matagtagaray. Anya ka diti parikot mo. Marcelina, dayto yan ti pagbutbut ngak ama pasamak. Anya nga min dayta. Ibagam ko makanyak. Ni Don Braulio, adda iti ikot na ti anak ko, ani Miguel. Anya. Diyak amuno anya ti panggap na nga aramidan iti anak ko. Taapay akin na magdagiti pasurot na. Kaya't ko asang wenday siya adon Braulio. Ibagakkan ko na awaya-wayaan na ti anak ko. Anya ti aramidan ni Amalia iti dayta gundaway. Kasaritan na ngatan ni Don Braulio. Gagayem, ti liwain na denggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Nobela ni Isagani Yellow Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Repotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Tepang! Iti tangatang!